Kirakot ka RBYF Art Palmer Circle. Mentaka sengi ke mi patba anak kebentaban maramot ya kasurok kebalas new jong kasurok na umling bat kabanet Shaka School St. Francis Higher Secondary School bat Shakawe ke school sorkar ke badan hapo kasinong umling baki kena ki penan kami ketika surok bakin let school. Habede wa ketika jing maramot ya ketika surok kita kinong yalam ke RBYF Art Palmer Circle. Ilaong ba ketika jing let maramot surok kade hadian bakila yoi baka surok kalas new syabah palat. Bat kabalawan ra jing ya ki kena school kiba penan kam ling ba ketika surok. Ya ketika kam banlet maramot ya ke surok sniu layalam do uba Lan Singkli Presiden ke RBYF Art Palmer Circle. Nang ta uba Peter Sengkli Vice President Usamla Sebor Nongmali General Secretary lambat kiwei. Ha kabakila sedang ya ketika kam maramot ya ketika surok nadu kapor step bat kibaladep ban maramot hadu kapor janmit. Dia sebut gerang lah ini. Gerang. Ini usaha bawa tu cel, kami hilang.